Na bokoch rubriki Tyžňovnik medzi inším píše o naštívi predstavníkov Nacionálneho sovjetu Rusnácoch Slovackej. Na našich mestoch, okrem báloch u vecej mestov, zaznačený i da skeľo humanitárne akciji. Na ekonomiji napis o platformi Mreža dobrej energiji i aktivnost z poljoprivrednog podprijenstva Sava Kovačević u Verbaše. A tu izvid zo Srimskej vinijadi. Kultura i prosvita z nahodi Međunarodnog dňa materinskog jazika piše o ruskoj leksikografiji, a mozaik čitačoh upoznava za novosadnjakami Katarinu Kočiš i Laru Petković. Rubrika Ljudze rok i život ponuka šeste predloženje feljtonu voči 50. dramskog memorialu Petra Rizniča Đađi. Duhovni život piše o počatku Veljkovog postu u Vekšini parohijoh i o parohijnim stretnucu u Bikiču. Sport predstavlja para olimpijca u sportskim ribolovu Željka Kološnjaja za srpskого Miletiću, a dodatke u tim čišlje Dikica i domi familija dzeji nova ženoblogija.